Hello, perlok tangan menyebetai ke topik BD BDKM tentang tawar bertu kasih CE continuous and comprehensive evaluation. Tang ina PKI kan ka continuous and comprehensive evaluation CE kamut kejuk ai jing bishar baklem kod continuous bat ka juk ai jing bishar ka ba benia ka barok kiliang comprehensive. Tang PKI ka objective jongka CCE Bantheu bat bishar ya karoi kasan ukna aka jingsu tu aka bor perkat kejing keren kejing long. Ban penkut ya ka examination stress bat kawai ro ban ailat ban pen kelai ya karukom hikai bat pule kaba kam sutenan. Tekan ka EU kan ka CCE kentup ar bentama kawai kedeka scholastic berkawai kedeka ko scholastic ar bentama teben kong kedeka scholastic kabamut kapule katho kates oral written grammar etc mungkin hilong luksa tahu bahar kedeka ko scholastic semut kata kede baka behavior leadership skill but punctuality art but kuai mo etc. Tong ini pek sakana par ar kedeka buj kai teaching techniques kemangkong kede observation no. Te kabesar ka page binya ye kajing long kajing ai jubab bat kajing ye simbata jong ukna. Nan kam hakasi I haka classroom bat ban bishar karoi kasan ta kam bar B kadai writing test no. Tokot bat test the key question. Te dengan useful ban theo kabor perkat vocabulary grammar padang tak ba lai pasti kedai oral test. Oral test kumut ban penslur ban keren jubab daka kedin. Kongsan ban theo ka listening what speaking skill. Tangani ketika di kedai practical work no hikai daka jing penlek kum ka dramatization storytelling belane role play. Long ka ba im bat ban bat penslur yaki kena ban sim benta. Te balai kedai kitiar ban theo jing tip assessment tool. Te kanai ka ban kong empat kedai rubrik kanai ka rubrik mah ka rubrik kedai ka checklist lane standard ban bisyar ya ka quality kum nuksa ka spelling vocabulary lane structure. Don key level kum ka excellent good average but poor. Te ka barpi kedai anasal tar record. Kaya kena asal record mah kanai kedai ka written note patok da uno hikai lor ka jinya ka kelas kena penpau ya ka jinglong bat ka behavior ne jingla ka situation like dika reading skill skill ketika tiar banjit daki score nombar nuksa kum wedusan ane edu I ban theo perform kena mardi kadai portfolio kai kena portfolio kadika jing tu pa ukna ulum shibun kakam nuksa kum shiti drawing project poem etc. Irap kane ka porfo ka irap ban bishar ka jingroi adu ka bakut te tom tangin ya pej ikini ki MCQ pedi perkan ka CE mo te ka CEE kamut ka ansar ne ka number P ka continuous and comprehensive evaluation te ka jing batai mo ka CE ka long ka proses ban bishar ya bu kena ka jingroi ka baklem kut bat baroki liang tang pecakan bat arong ka CE comprehensive kamut ansar hang ne jawab ne ketika number B ban bishar ne ki aspek baper tiga berjing batai mo comprehensive ka kentup ya ka scholastic aspek number lai ketika observation ketika ansar ne ketika number B buj ban bishar tak ba pej benya te ka jawab ne ka batai mo
observation ai kajing sengutu sepang ukna da ka ba anda ka pej kajing simbenta jung barsau ong ka tiar ka ka dei ka tiar ban bisharia kajing la sempang ka oral performance tehang ni kan sarkari nomor 6 dei oral test jing batai ka dik oral test ka theo ka bor kren bat sengutu da ka ketin ka tahang ni kan bar sarkong ka rubrik ka kamban tahang ni kan sarkari ban bishar da ki standard kriteria te takabim batai ka rubrik ka don ki standard ka nuksa kum clarity content grammar ban bishar kamu kena ben bahandre ko acentar record kamut te hang ne asa kadigan bersih kejing sengutu patnut jong u noikai te bajing batai kadai kan record kalong katup ka bau noikai upto halor ki experience bat kejing long u kena tan banjau ka rating scale ka penon kam te hang ne ka answer kadiga bersih hakajing high score daka number ne alphabet ka batai kadiga rating scale ka te ka performance daka level kumnuksa wedusan ne hadu ui ka portfolio ka kentup kena ansar kadika nomor si ka jinglum kam kena ka jumpai ka portfolio ka pen ni ka jingroy kena daki kam ba trei tekane sakane pat kadika language skill kadika listening speaking writing and writing kan kabalong kani kalong kabakon ba ta kabakon san haka language pedagogy kay kitin ma tung pek yaki am skill jong kan language skill kan ka na kine kideka relative skill haka jing pula kitin te kan sak ne kade ka listening te ka jing watai relative skill kade ka bot pule ba sim tip kum ka listening but reading ka ba no pule yo jing tip daka jisutu te ka ar kon ka product skill ka kentup yang asalnya ketika speaking and writing the productive skill kilong kibapun pau ya kajing tip daka ketin daka keren ne daka tho barlai mo kajing kai ban pen la listening skill ka kentup hande answer kali number B ka storytelling audio listening kajing bishar din pule tekabut kajing patai kibut kum storytelling pule audio bat jawab jingkili hadin bah sengap kiara ban penklain jika bor sengap ketin barsau kabut kababiang tam ban guys speaking skill kalong ande asak din bersih tong punya jing batai mo ban guys spelling kabut kabut kum role play dialogue bat retelling ki ailat bakren daka jing kershan tangi pinjakan bersan mo ka skimming haka reading ka mood ka ansaka din bersih pule ban yo jing mood chapang ki bentaba kongsan te jing batai te skimming kalong ban pule kloy ban tip chapang ka bentaba kongsan jong ka text ka scanning ka mood ansar ni ka din berbi ban pule ban chem jing tip ba kerpang example kunuksa mo kumadet lane name kerteng te batai ka scanning kalong ban pule ban shim lang taki jingtip kerpang kum ka nombar det bat kum tatete barnyo ke nakine ka dei ka skill ka ba kata ba ya ka jing tho writing ane answer di nombar si ka di reading batai ka reading skill ka raban yo jingmut bat vocabulary ka ba penklain ya ka writing nomor pra ka writing skill ka kentup haga pertai jongka jibak ko dei both A and B taka jing pertai sa pule tengah pijam makan naik onggi kai da ka jing tok paragraph letter poem kai raban asal ni pan penroy ya creative skill di matai marketing activity kum ke paragraph poem ke penroy ka jing perkat berkepi ka bor tau kena te kan bash pok ong ka interactive skill ka ketin ka mood jibak ko dei ka number B
Te ka jing patai gang interactive skill ka kentup ka speaking bat ka listening ha ka jing keren bat ka jing simata ha ka discussion. Te ansa penmi biang kiwi skill ka pedi bat kiwi topik mo jong kan kasih ta ko besibun.